Današnji naš gost da tako kažemo, u ovom video podcastu Otvoreno o svemu je Aleksandar Tanasković, diplomirani ekonomista, sa iskustvom i u raznim sferama ekonomije, da sad ne to nabrajamo, ali Okreni obrni se svodi na ekonomiju i na to kako funkcioniše privreda i kako funkcioniše ekonomija, takav nam je i standard života, pa da vidimo kako tu Čačak stoji. Dakle, da li Čačak napreduje ili stagnira kada su lokalna privreda i ekonomija u pitanju? Pa Čačak je odavno bio predodređen kao zbog svojih geografskog položaja na kome se nalazi. Još u davnih dana je predodređen kao jedan veliki privredni centar Srbije, jer prosto ono što mu je Bog dao i geografija nalazi se otprilike na raskršću puteva iz Bosne, iz Crne Gore, iz Raške, iz zapadne Srbije, iz Rasinskog okruga i tako dalje, iz Šumadije. I zbog njegovog geografskog položaja koji leži jednim delom na obalama Morave, koja je dugačka i ravna, i jednim delom na svom pobrđu, ima idealne uslove za razvoj i praktično kao jedan vid pomoći svim ovim krajevima koje sam naveo. Međutim, zbog nebrige ili neznanja lokalnih moćnika, Čačak stagnira već gotovo 50 godina. I to nije ništa novo, mi to vidimo i po tome što Čačak praktično u posljednjih 25 godina smanjuje se broj stanovnika, privredna aktivnost opada, broj privrednih subjekata i uopšte mogućnost zarade, odnosno sposobnost zarade tih preduzeća se smanjuje tokom vremena. Tako da mi primećujemo da Čačak u suštini stagnira. Ako pogledamo situaciju od pre 20 godina, vidimo da su tadašnje neke vlasti iskustvom iz nekog prethodnog perioda pripremile određena planska akta kako bi Čačak makar počeo, odnosno zaustavio taj pad i makar bio na nekoj nuli. I u tom smislu pripremili su, odnosno konstatovali su nekoliko problema. Ja ću vam pomenuti, ti problemi su konstatovani više od 15 godina. I u posljednjih 15 godina očigledno nijedna vlast ili nije znala da čita ono što je doneto, ili je velika doza neznanja, pa nisu uspjeli to da praktično implementiraju. 15 godina ili 20 je sasvim veliki vremenski period u kome bi nešto toga moralo da se desi. Koje su tri osnovna problema Čačka kao privrednog centra, kao univerzitetskog centra, kao uopšte jednog grada u Srbiji? Veliki problem je kontrola i odlaganje, odnosno upravljanje i odlaganje otpada. I u tom smislu Čačak je početkom 2000-ih sa radošću, uz pomoć sredstava iz Evrope i sveta, krenuo u jedan poduhvat koji se zove deponija Duboko. Ja ću napomenuti da danas otpad nije samo sposobnost odlaganja, već sposobnost i recikliranja. I tu postoji određeni ekonomski benefiti koji se mogu vidjeti u zemljama Evrope i sveta. Sljedeći problem koji je u Čačku evidentan i koji ga sprečava u njegovom daljem širenju jeste problem saobraćajne i putne infrastrukture grada Čačka. Jer grad Čačak je trenutno zagušen grad koji praktično nema uopšte širenja niti svoje putne infrastrukture, niti gradskog jezgra, niti privrednih delova grada koji bi mogli da se ponude privrednicima ili bilo šta koji bi omogućili njegov dalji rast i razvoj. I treći veliki problem je što u Čačku praktično već decenijama nema ozbiljnih investicija niti ozbiljnih investitora. Sve ono što se nudi i što dolazi u Čačak je frange, privremeno i nikako ne odgovara onome što je Čačak bio planiran i predviđen u nekom ranijem periodu. Tako da slobodno možemo da kažemo da sem toga što aktuelne vlasti ne znaju da upravljaju izgradnjom grada, oni ne znaju da upravljaju ni razvojem grada Čačka. Delo je malo kontradiktorno od onoga što slušamo od našeg gradonačelnika koji tvrdi toliko interesovanja stranih investitora da dođu, da donesu svoj kapital ovde i da
da posluju na ovoj teritoriji, onda se ispostavi da, recimo, taj veliki investitor koji je došao i zauzeo ceo hipodrom, da tako kaže, svojom halom, ne može da pronađe u Čačku adekvatnu radnu snagu inženjersku. Može ove, kako da kažem, za najobičnije poslove, one najprostije u proizvodnji, ali kao nema inženjerskog kadra koji bi njemu odgovarao, onda nema kooperanata za svoju proizvodnju. Niko u čačanskoj maloj privredi ne može da bude kooperant, jer ne može da postigne taj kvalitet ili već šta. Mada se ne radi o nekom svemirskom programu, nego se radi o proizvodima od gume. I htio sam ovo da pitam, bila je stalno priča kako Čačku nedostaje da bi još bolje i brže napredovao. Konačno je kao došlo vreme, a to je bilo pre 10 i više godina, da jedan istaknuti privrednik dođe na čelo grada i da bude gradonačelnik, jer ko će bolje razumeti probleme i kako grad treba da se razvija i privreda, ekonomija i sve ostalo, ko to može bolje da zna nego neki dobar, provereni privrednik. I evo mi sad već u trećem mandatu na čelu grada imamo jednog privrednika. Ali ne vidimo da se nešto pomerilo. To sam htio da pitam. Šta imamo kao efekte od toga? Kao što i pričaju, bolje je da imamo vlast koja je istovetna kao i republička, jer će tada priliv iz republičke kase biti malo veći. Pa evo, tog priliva zaista ga je i bilo, ali novac je došao, samo na šta je potrošen? Pa znate kako ima ona stara poslovica koja kaže ko želi, on nađe način, ko ne želi, on nađe opravdanje. Mi u posljednjih 50 godina uglavnom smo slušali opravdanje. Vrlo malo smo doživjeli da neko pronađe način kako neke stvari da se reši. Tačno je da je na čelu grada u posljednjih 3 mandata, odnosno ovo je 3. mandat, gospodin Todorović, koji je došao na predlog privrednika i kao neko osveženje. Međutim, koliko ja vidim, veliki od njegovog dolaska nije se poboljšala privredna klima, čak šta više, jedan broj čačanskih privrednika je svoje sedište firmi izmestio za Beograd. Isto pod obrazloženjem da je tamo bolje, sigurnije, da veći deo posla tamo i tako dalje. Mada mi svi znamo da objektivno oni dan danas zadržavaju svoje pogone u Čačku i vuku neke benefite toga što već tu imaju, bilo u infrastrukturnom smislu, bilo u radnoj snazi ili nešto treće. Znate kako, ono što sam rekao, glavni problem grada Čačka, jedan od 3 vodeća problema je problem nedolaska investicija. A problem nedolaska investicija je problem neplaniranja grada Čačka da praktično upravlja sa privredom, odnosno sa privrednim tokovima ili privrednim aktivnostima. Šta to konkretno znači? Oponenti će mi odmah reći, pa znate šta, ingerencije grada su vrlo male u privrednoj sferi. I to je tačno. Direktno upravljanje ili vršenje vlasti i direktne mere su našim zakonskom regulativom onemogućene. Međutim, grad Čačak ima čitav niz indirektnih mera koje može da podstakne razvoj grada. Evo, ako samo navedemo primjer građevinske industrije, evo navešćemo to, pošto u Čačku se u posljednje vreme, odnosno primetili smo veliku izgradnju. Mi u posljednjih 50 godina grad Čačak nije širio svoje gradsko jezgro i mi smo vidjeli da se nova vlast inventivno dosjetila da poveća spratnost u strogom centru grada. Što samo po sebi nije problem ako se to uradi planski i sistematski. Šta to znači? U svim velikim gradovima, kada se menja struktura grada, ona se menja kvartovski. Znači, napravi se plan za jedan kvart koji podrazumeva visinu zgrada, škole, šetališta, igrališta, prodavnice. Znači, jednu kompletnu infrastrukturu da ljudi sa tog područja imaju osjećaj života, da imaju osjećaj pristojnosti. I to je ono što, kad gledate naše ljude koji dolaze iz inostranstva, to je ono što ih impresionira tamo negde. Ta organizovanost i to planiranje i to da na svakom mestu imaju osjećaj da neko misli o tome kako će neki građanin živjeti.
Ovde u Čačku mi taj slučaj nemamo. Vidjeli smo da i mi ćemo se tek suočiti sa onom vrstom investicija koju grad mora da uradi sada u strogom centru grada, a to je širenje svojih infrastrukturnih kapaciteta, kanalizacione mreže, vodovodne mreže, optičkih kablova i svega ostalog, što se radi sve ad hoc, a nikako planski, i onda vidimo da nam se ulice kopaju svaki čas, onda vidimo da su stalno neke popravke, onda čujemo da su stalno neka izlivanja i tako dalje. To je primjer toga, na primjer u građevinskoj sferi, najbolji primjer kako grad u suštini ne planira svoj razvoj. A istovremeno vidimo da grad rasprodaje neku imovinu sa kojom raspolaže, što je jako štetno. Svaki grad koji planira svoj neki razvoj, on ulaže u kupovinu novih zemljišta i njegovo širenje. Bilo da je stambena zona u pitanju, bilo da je privredna zona u pitanju. Grad Čačak uglavnom rasprodaje i otuđuje svoju imovinu, nikako ne nabavlja novu. I po tome vidimo da grad Čačak u suštini ne planira i da ova vlast planira da dok traje, pa drugi neka rešavaju te probleme. A taj prihod koji ostvaruje rasprodajom tih atraktivnih parcela očigledno ne ide na neku pametnu investiciju, nego se troši za koncerte na Gradskom trgu i slično. Recimo, ili se troši za ulaganje u strogom centru grada, gde je infrastruktura uglavnom već rešena odavno i da se radi šminkanje grada, uglavnom par ulica u centru grada i tako dalje. Međutim, na naplatu, tako loš način rada polako dolazi na naplatu i ako pogledamo, na primjer, samo primjer utvrđivanja cene kvadrata poreza na imovinu koji će biti u sljedećoj godini, mi možemo primetiti da, na primjer, jedan pad nabavke građevinskog zemljišta, što nam sve govori da investitori u gradu Čačku počinju polako da iskazuju određenu rezervu prema daljem ulaganju u tako nešto, što znači da ćemo i u nekom narednom periodu polako, odnosno ta i uopšte privredna aktivnost grada će polako ući u stagnaciju. Sve ostale grane uglavnom vuku neke efekte iz prethodnog perioda i one su, kako možemo da vidimo iz podataka, uglavnom oko nule. Znači, grad Čačak je uglavnom svoj neki razvoj u prethodnih 15-20 godina imao oko nule. Šta je to efektuiralo? To je efektuiralo u tome da grad Čačak je napustilo preko 15.000 ljudi. Mi vidimo da u gradu Čačku ne postoji ni jedna know-how fabrika. Vidimo, znači, fabrika znanja, fabrika gde su, na primjer, se upošljavaju inženjeri iz različitih oblasti. Ako to uporedimo, na primjer, sa nekadašnjim fabrikom, evo, uzmemo samo jednu, fabriku CEF. Konkretno, ona je imala inženjerski biro u kome je radilo preko 150 inženjera. Da li vi imate danas u Čačku uopšte ukupno 150 inženjera? Ja bih postavio pitanje. Mi smo tada imali samo u jednoj fabrici, gde je njen obim bio, na primjer, na nivo rada je bio daleko veći, malte ne kao 30% čačanske privrede van građevinskog sektora danas. Tako da su to sve problemi grada Čačka koji se ne mogu rešiti sa partijskim kadrovima, koji se ne mogu rešiti sa nekim parapolitičkim pričama, dajte privrednika, dajte ovo, dajte ono. Mi smo čak i primetili da gradonačelnik se uopšte ne snalazi po pitanju prava i po pitanju uopšte rada u, da kažemo, javnoj sferi. Vidimo gomilu grešaka, vidimo gomilu stvari koje sigurno moraju biti predmet krivičnih istraga i procedura, jer mnogo je urađeno onoga što ne treba. Vidimo i da i sam gradonačelnik je bio optužen da je podigao jedan sprat nelegalno viška i vidimo da je on u međuvremenu legalizovan, što samo po sebi daje vrlo negativan signal svima ostalima kako treba raditi. Ako može prvi čovjek raditi, pa što ne bih mogao ja. Logično zaključak. Da, potpuno logično. U vreme kad vodimo ovaj razgovor, budžet grada za narednu godinu još uvijek nije usvojen. Imali smo nedavno usvajanje rebalansa budžeta za ovu godinu i izveštaj o ostvarenju šestomesečni, devetomesečni. Dakle, šta možemo očekivati? Vidimo da je republički budžet usvojen bez ikakve diskusije, bez čitanja amandmana koji su podneti i tako dalje. Da li sličan scenarij možemo očekivati i u Čačku? To zavisi od opozicije. Ja se nadam da je opozicija ovde pametnija i da će razumeti da
samo upornim insistiranjem na činjenicama i na faktima neke stvari mogu doći do ušiju ljudi. Znači, potpuno je neupitno da ja lično smatram, vidjeli smo da je budžet i smanjen sada rebalansom budžeta za 500 miliona, što nije malo. Potpuno je jasno da se mnoge investicije, obećane investicije, uglavnom u potrošnju, ne mogu ostvariti. I potpuno je evidentno da će u narednom periodu toga biti sve više i više. Ono što opozicija treba da uradi, treba da ponudi adekvatna tumačenja, konkretna tumačenja oko toga gde vlast greši. Znači, politika danas mora da se skoncentriše na fakte i na činjenice. Možda to nekome deluje dosadno, ali danas, sutra, na kraju večeri, svako ko pogleda u svoj novčanik, on mora da zna zašto u njegovom novčaniku nema onoliko novca koliko je on očekivao da bude. Ja se iskreno nadam da će ljudi početi da slušaju i da razumeju da ovo o čemu mi pričamo nije, mislim, sve je politika, ali nije politikanstvo. Da politika podrazumeva jednu ozbiljnu dozu odgovornosti. I da mi ne možemo pričati samo o nekim stvarima, a ne činiti ništa, kao što to najčešće vlast radi. Sad, da ja ne ispadnem politikant, šta to konkretno znači? Ako neko je obećao investicije, on je morao istovremeno, odnosno zadatak opozicije, da ga pita, a da li ste vi pripremili te investicije? Kroz planska akta, kroz obuku kadrova, kroz pripremu kompletne logistike u samome gradu Čačku. Mi smo pričali upravo na fonu Forverka. Neko dovodi investiciju, obećava da će ona da bude najveća investicija grada u posljednjih 30 godina, nije pripremio ni lokaciju, to je ad hoc rešeno, nije pripremio ni stručnjake i nije izvršio adekvatnu pripremu lokalnih službi da podnesu jednu takvu investiciju. Ono što sam ja čitao da se navodi da će samo od plata da se otplati ta investicija za grad Čačak, to je nemoguće. Ono će da vam kažem, to je nemoguće. Vrednost investicije, direktne investicije države Srbije je preko 25 miliona evra. Vrednost koju tvrde Forverk da je doneo, to su uglavnom mašine, je 25, znači nije 25. Znači mi bi trebali praktično na nivou 40-50 miliona evra da prihodujemo od plata da bi tek bili na nuli. To da li će se ostvariti u 10-godišnjem periodu, ja ne znam, ja sumnjam, ali u svakom slučaju grad Čačak kroz indirektne mere ima načina, svaka lokalna samouprava, pogotovo grad Čačak, koji za srpske uslove i ne spada u tako mali grad, ima uslove da te investicije stvarno budu iz godine u godinu sve veće i veće. Dobro, opet se sve ipak vrti oko politike i oko toga da li neko strateški osmišlja kako treba privreda Čačka se razvija. Dugo se pričalo o toj ekonomskoj zoni, privrednoj zoni i tako dalje, od koje očigledno nema ništa, niti će biti. Ono što se jedino najavljuje, to je izgradnja velikog trgovinskog centra sada, koji je opet potrošnja, nije proizvodnja. Dakle, kakve su vizije, kuda ide čačanska privreda? Pa, kako ja vidim, čačanska privreda ne ide nigde, ona stagnira, kao što sam već rekao. Čačak ima jednu dobru komparativnu prednost, to su obale Morave, koje su potpuno neiskorišćene, osim u jednom malom delu, u delu Ljubića. I u posljednje vreme vidimo da se radi protivpravna privatizacija tih obala i ne stavljaju se u funkciju onoga što treba da se stave, a to je u funkciju razvoja grada Čačka. Sama investicija kao investicija, čak i u taj trgovinski centar, neće biti loša. Ono što će biti loše je što će uglavnom roba biti roba iz uvoza i što će se to negativno odraziti na platni bilans. To će zaposliti određeni broj ljudi, ne verujem da će to biti onaj broj o kome se priča, to će biti par desetina ili par stotina ljudi, ništa veliko i dalje nemamo onu strukturu privrede koja može da pravi novu dodatu vrednost. Znači mi i dalje idemo u potrošnju, a ne razvijamo one segmente i one grane koje prave novu dodatu vrednost. Znači koje pare praktično uvlače u Čačak.
Svi trgovinski centri, oni izvlače pare iz Čačka. To su sve trgovinski centri stranih kompanija koji imaju sedišta ili u Beogradu, odnosno u Beogradu, pa kasnije i u inostranstvu. I oni, znači, pare vuku ka Beogradu. Znači, Čačak nema ništa sa tim. To će biti par plata, to će biti za onoga ko je prodao to zemljište, neki benefit jednokratan i to je to. I kad više ne bude moglo da se kupuje, to će biti kraj otprilike ili kraj te, da kažemo, privredne epizode. Znači, grad Čačak generalno nema i ja nisam video uopšte plan razvoja u sljedećih 30 godina. Mi nikada nismo se izjasnili šta mi želimo, sa čim želimo da se bavimo u Čačku. Pri tome, ja stvarno ne mislim da mi treba da budemo ingeniozni, pa sad ako nikada nije bila čeličana, mi da otvaramo čeličanu. Ali ako vi imate elektrotehnički fakultet koji ima razvijena, proizvodi inženjere IT-a, sasvim je logično da grad Čačak razmišlja o tome da se razviju domaće, da podsticaju domaćim IT ili da dovede nekoga već renomiranog iz zemlje ili inostranstva, neko privredno lice koje može dalje da razvija taj sektor. Drugo, mi imamo i infrastrukturu i potencijal i u poljoprivrednoj, posebno u voćarskoj proizvodnji, ili, na primjer, imamo određene iskustva i u određenom metaloprerađivačkom sektoru. Sve su to stvari koje grad Čačak može da razvija i može ponuditi ono što je stranim investitorima stvarno bitno. Da kada, na primjer, jedna grupa privrednika, recimo grupa koja iz metaloprerađivačkog sektora, koja je rešila, na primjer, da se dogovara sa nekom velikom kompanijom, mnogo je ozbiljnije ako grad Čačak ima ozbiljnu službu za razvoj privrede koja će tom nekom tamo stranom investitoru uliti poverenje da grad Čačak u tom smislu planira da uradi to i to, što će pomoći tu investiciju, a da za uzvrat očekuje to i to. I to su ozbiljne priče. Mi vidimo da se u tim sektorima grada Čačka bave ljudi koji nikada nisu radili u privredi, koji ne znaju, nemaju uopšte pregovaračke sposobnosti za tako nešto i koji ne znaju, koji nemaju autonomiju niti u davanju predloga. Ajde, u odlučivanju to je jasno, skupština, gradonačelnik, to je, ali niti imaju inventivnost u davanju predloga. I mi vidimo da u tom smislu su se uglavnom zaposlili ljudi koji su tu na plati, koji onako ćute, kute, ali što se tiče privrede i razvoja privrede, vidimo da od toga nema previše koristi. Nema previše koristi. I dobro, rekli ste da ste pogledali ove tendencije u proteklih godinu dana prodaje nekretnine i tako dalje, onih parametara na osnovu koji će se utvrditi porez na imovinu. Šta to Čačane očekuje u 25. godini? Da li će porezi na imovinu rasti po ovim zonama kako je grad podeljen ili će padati? Očigledno je da će porez u 2025. biti veći nego u 2024. Cene su veće. Međutim, generalno tendencije u svemu tome su da ukoliko se ne desi nešto, neka finansijska injekcija ili ne znam šta, u narednih par godina, u srednjoročnom periodu od 5 godina, može se očekivati pad aktivnosti u građevinskom sektoru, a zatim i pad prihoda u samome gradu Čačku. Tako da u tom smislu nemam nikakvu dilemu da grad Čačak praktično je već ušao u stagnaciju i samo pitanje ko će obavestiti građane Čačka da smo mi tu gde jesmo. Pa dobro, to je na neki način posao političara, jer tako i vlast i opozicija, eto skupština, eto prilike da tamo, ako nigde na nekom drugom mjestu ne progovore, ali s obzirom da je ovo već pomenuto upravljanje otpadom rađeno na takav način da je sad iznošenje smeća moralo da poskupi 60 i nešto posto, kako će biti po vašoj prognozi tendencija ostalih troškova komunalnih koje građani imaju? Pa, vlast će uraditi ono što je najlakše, povećat će cene. I ja očekujem rast cena u svakom segmentu. Ne znamo šta će se desiti, na primjer, konkretno sa gasom.
Mi imamo ugovor, čini mi se, do nove godine. Dobro, to gas već pada u nešto što je Republika Jeste, ali direktno utiče i na cenu grejanja i uopšte na životni standard. Zato ga čisto spominjem, nije vezano direktno za Čačak, ali je jako bitno građane obavestiti o tome da cena gasa koju mi plaćamo je 2,5 puta jeftinija nego, na primjer, što plaćaju neke zemlje zapadne Evrope danas. I da se, ukoliko mi, kako da kažem, ne odigramo dobro, može očekivati i taj trošak, povećanje tog troška. Vidimo apsolutno da cene goriva su nenormalno velike i neprimerene životnom standardu Čačana, ali sve to direktno utiče, kroz cene energenata, direktno utiče i na cene komunalnih preduzeća, direktno ili indirektno, tako da se u narednom periodu sigurno može očekivati dalje rast cena, snižavanje životnog standarda i ono što je najvažnije, snižavanje nivoa usluga koje grad i uopšte ljudi koji rade u svim službama grada mogu ili znaju da ponude građanima Čačka. Tako da bez neke, kako kažem, ili bez neke velike reforme ili bez neke velike finansijske injekcije, ja ne očekujem neke posebno dobro, niti boljitak u gradu Čačku u 2025. a Boga mi i u 2026. godini sigurno. Dobro, nažalost, ovu emisiju radimo pred Novu godinu, na kraju tekuće godine pred Novu godinu, a nemamo lepu čestitku novogodišnju za našu publiku, ali šta da radimo, to je surova istina sa kojom se treba suočiti. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na ovim razjašnjenju nekih ekonomskih pojmova. Obično čačanski privrednici, pa i sami građani, o porezu na imovinu koju plaćaju razmišljaju kad im tamo na proleće stigne prva rata da se plati, a kad im unapred govorimo da parametri nisu dobri, da to tako ne valja, da tu treba raditi neku promenu, nema nekog velikog interesovanja, dok ta prva rata ne dođe na naplatu, a onda je već kasno. Pa, dragi građani, sve što treba da uradite je da i vi planirate i mislite na vreme i razmišljate ko vas je do sada i koliko puta slagao. Kako se kaže u našem kraju, gledaj majku, biraj ćerku, te tako i mi moramo da gledamo i majku, i oca, i dedu, i babu. Naravno, šalim se, ali moramo da gledamo koji su ljudi koji stoje, kakav je njihov background, kakve su njihove radne biografije, kakvi su njihovi rezultati uopšte i na osnovu toga možemo da izvučemo kakva će nam biti sljedeća godina. Hvala, još jednom bio Aleksandar Tanasković.